ndagusuje namakuru mashyashya ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal igiye gusinyisha umukinnyi ukinaciye ku ruhande rw'imoso rw'ikipe ya Real Madrid Vinicius Junior. Uyu ni nyuma yuko ekipe ya Real Madrid imusabye kuba yasinyira andi masezerano, maze Vinicius Junior akababwira ngo mucire birarura, ati nifuza kuba najya muri ekipe yo mu Bwongereza. Ni muri urwo rwego rero ekipe ya Arsenal yahise igira amahirwe yo kuba yasinyisha uyu mukinnyi Vinicius Junior ukinira ekipe y'igihugu ya Brazil. Hanyuma ibi byose byifashe bite? Iyi ni Kingdom JBTV kuri YouTube ndetse no kuri TikTok, niko twitwa. Ngiye kugeza ibiganiro nitwa Bonviva. Narakubwiye niba warakanze subscribe uzungukira muri kino kiganiro ibintu byinshi cyane. Ngwa ikaze ku muyoboro ngari wa internet kandi urisanga. Yes, uko amaze rero gukanda subscribe nawe utari warayikanze nkaba naguhaye ikaze muri kino kiganiro. Nkuko rero mwari mubizi, ni inkuru yari maze iminsi ivugwa ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid ndetse n'uruhande rw'ikipe ya Arsenal ko yifuza kuba yasinyisha umukinnyi karundura, umukinnyi ukomeye cyane Vinicius Junior, uyu mukinnyi ukinira ekipe ya Real Madrid kandi akaba anafite n'impano. Rero uyu mukinnyi rero ekipe ya Arsenal ikaba rero yarifuzaga kuba yamusinyisha. Uyu akaba ari na rutayizamu ukinaciye ku ruhande rw'ibumoso. Vini rero umunyempano Arsenal rero kuba yamwifuza, hari uko rero byaje kuba bigenda. Iyi rero ni inkuru yari imaze igihe ivugwa ku isoko ryo kugura no kugurisha. Iri soko rero ryigura n'igurishwa, iyi nkuru ni yari imaze iminsi ivugwa, ikaba rero yamaze kuba yemezwa n'ikinyamakuru cyitwa The Athletic. Iki kinyamakuru cyitwa The Athletic muri make rero navuga ko kizerwa cyane mu buryo bujyanye n'amakuru. Iki kinyamakuru rero kikaba cyamaze kwemeza ko by'umwihariko ku makuru ajyanye n'isoko ry'abakinnyi, iki kinyamakuru rero kikaba cyavuze ko hagati y'ikipe ya Real Madrid ndetse na ekipe ya Arsenal byamaze kuba bigirana ibiganiro, ndetse na ekipe ya Arsenal ibwira ekipe ya Real Madrid ko yifuza Vini. Hanyuma ekipe ya Real Madrid irababwira iti n'ubundi yatubwiye ko tugomba gucira birura, ko rwose atagomba kuzaba ari kumwe natwe next year. Hanyuma rero ibi byose ekipe ya Real Madrid yasaga naho ibitura ekipe ya Arsenal, ariko ekipe ya Arsenal nayo ibabwira iti ahubwo se kwari byiza. Wasaga nkaho uri kubwira yasabwaga nkaho Arsenal ubundi bayibwiraga Real Madrid itazi ko Arsenal ahubwo iri kurusha kwishima kurushaho. Ubwo rero Arsenal ikaba yifuza uyu musore w'imyaka mike cyane kandi afite ndetse ikaba ekipe ya Arsenal ifite n'icyizere cyo kuba rero igomba kumubona mu minsi mike cyane. Aya makuru rero arahuzwa no kuba uyu musore atari yongera amasezerano kugeza ubu ngubu muri ekipe ya Real Madrid, aho ayo afite ashobora kuzarangira mu mpeshyi z'uyu mwaka, mu gihe ibiganiro byatangiye mu gihe ibiganiro rero byari byaratangiye mu mpera z'umwaka wa 2025.
nta kintu rero byari byarigeze bivugwaho ku isinya ry'uyu mugabo. Ubwo rero uyu mugabo rero ekipe ya Real Madrid yakomeje kuyibwira ati ibyo mwigira byose mucire birarura, iyi ekipe ndayirambiwe reka nerekeze mu Bwongereza rero Arsenal nayo rero hari ukuntu yahise ivuga. Ekipe ya Arsenal mu ijwi rituje yavuze iti mwana wanjye humura ntacyo uzaba hano mu Bwongereza turi amahoro, kandi murabizi ko impano zose nahangaho zituruka. Ubwo rero Vini humura uri umwana wacu ntacyo uzaba. Iyo ni ekipe ya Arsenal rero yarimo kuvuga ibyo ngibyo. Mugiye ku rundi ruhande rero ekipe ya Real Madrid yari irimo yewe ibintu nta nubwo rero byoroshye. Ikindi rero kirimo gutanga ibimenyetso ko uyu musore Vinicius atagomba kuba ari muri ino ekipe ya Real Madrid. Real Madrid rero ubwayo yisabiye ubusabe, muti rero yabusabye mu yihe ekipe? Real Madrid rero yabicishije ku rukuta rwabo rwa Instagram, mbese bagirana ubusabe muri ekipe ya Leipzig. Bagira rero ubusabe, muti rero basabaga uwuhe mukinnyi? Real Madrid yino ekipe ikaba rero yaratanze ubusabe muri ekipe ya Leipzig yo mu Budage. Ino ekipe rero ikaba ikina mu Budage. Real Madrid rero ikaba yifuza Jan Diamond. Uyu rero nawe ni umukinnyi ukina anyuze ku ruhande. Hanyuma rero iyi ekipe ya Real Madrid ikaba yifuza kuba yamutangaho amafaranga agera kuri miliyoni 100 z'ama-euro. Hanyuma rero ibi byose yasabye ino ekipe ya Real Madrid ntabwo Leipzig yari yayisubiza. Ubwo rero nicyo dutegereje kugira ngo turebe uburyo ki ibintu bimeze. Impamvu rero ino ekipe ya Real Madrid irimo isaba uyu mukinnyi Jan Diamond nuko rero ibona ko itaracyari kumwe n'uyu mugabo Vini. Uyu rero Vinicius agomba kwerekeza muri ekipe ya Arsenal byanga byakunda kabisa, byanga byakunda ku mwanya Vinicius Junior akinaho imbere ibumoso. Arsenal rero ikaba iheruka rero gutandukana n'umukinnyi wakinaga ku ruhande rw'ibumoso rw'ikipe ya Arsenal yitwa Leandro Trossard. Uyu Leandro Trossard uyu nguyu rero akaba ari umusore w'umubirigi. Uyu musore rero akaba yarerekeje mu ikipe ya Besiktas yo muri Turkiya, ndetse bikaba binavugwa ko muri yino mpeshyi ishobora gutandukana n'undi mukinnyi witwa Gabriel Martinelli. Hanyuma rero nawe rero Martinelli akaba agomba gutandukana n'iyi ekipe ya Arsenal. Ubwo rero muri iyo mpamvu iri gutera ibyo byose kuba rero Arsenal igomba kuba yazana uyu mugabo Vini irumvikana. Uyu mugabo rero Trossard akaba rero ari umusore w'umubirigi. Icyo ugomba kumumenyaho rero nawe nubwo yagiye muri ekipe ya Besiktas akaba yarakiniraga ekipe ya Arsenal, yayikiniraga neza cyane kubera ko uyu mukinnyi twavuga ko azwiho ubuhanga bwo gukina ku mpande z'ubusatirizi, ariko abashobora ndetse no gukina nka rutayizamu wo hagati cyangwa se inyuma gato ya rutayizamu. Kandi ikindi uyu mugabo ni umuhanga cyane. Ni umugabo rero wavutse mu mwaka w'1994, akaba yaravutse mu kwezi k'Ukuboza tariki 4. Buri kumva ko rero ari umusore uracyafite amaraso
ikindi rero kuri Trossard ni umusore ufite uburebure bwa metero imwe na santimetero 72, umwanya rero akinaho akina ari umunyezamu w'ibumoso mu busatirizi cyo twita left winger, ariko akaba anakina ahandi hose mu busatirizi. uri kumva rero ko ari umusore w'umuhanga. Hanyuma rero iyi equipe ya Arsenal rero ikimara gutandukanya n'uyu Trossard, uyu rero akaba rero agomba kuba ayivamo ariko asimburwa n'umugabo witwa Vinicius Junior, uyu mugabo w'umunya Brazil akaba agomba kwerekeza rero muri equipe ya Arsenal bubi na bwiza. Nitwa Bombiva, ino yitwa Kingdom JBTV, iminota 10 ugomba kugira ubumenyi kabisa. Hanyuma twitwa Kingdom JBTV kuri YouTube no kuri TikTok. Hanyuma wowe niba utarakanda subscribe yikande kugira ngo tujye duhora tubana mu biganiro bya buri munsi bigenda binyura kuri ino channel YouTube. Iyi channel rero ni nziza cyane, uzagiriraho ubumenyi bugiye butandukanye. Ndagushimiye, ugira umunsi mwiza.